Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. MDC jangka mulai konstituensi bak Taibor Lang Patau belong ru executive member jangka Khasil Autonomous District Council haka arpu pratri unok pra arjar arpuar ula pli bak ke surok ya kali haka senong mauyong jepung blok Taryang E kebedan kumbas cispa mitar ya kepala sena haka jinglut ke bekot holak tengka ling bak MDC scheme haka jingpli ni surok la sakhilang da kinong penyak senong bat kinong senong kedong Taryang E ki balapan pau ke jing songo yo ba Taibor Lang Patau blak loy ban sengap ya ka jing ut jing nam jing ki pat ba nong snong kanang ban pensuk ha ka lek kawan bat ha kara karong ni song kemen sisa ngi na kaleng snong ha ka step ban yo I ya ka ni ka denti ka bersina bat ha na do sedang ya ka ni ka denti ni la ye don lang bat barabor ha ba ki tre ya ka ni ka denti long tiga di ni si yawan ban efek ba pun de kita nak tre so hi ye wan bani ban ngi isi sa maka de gajing tre scam mar karkom dung ya kesimen karkom de kesimen bat ga narong sidong ngi kalau gajing tre scam ba ba ngi kirmen maka de ganti ka bang ila yo kan ganti ka ba banne slam ka ba manong gajing ku sisa nang mata ginong so sino jongi bat gajing pat gajungi hang de ko por mungkin o yaram sinong long ya yang ngihi mo gibe ya nagalanti ngi di ban sumar ngi nagalanti ini ban sumar bad le khoj ka long bi internet sinong ru ngi ka dong mo hadin rada ban sinai ngi ga lenti ngi ga ipo terus kata ka ilong limur ka klau nri mata kala ipo sisa ngi mesti ngi nagalanti imla ban yo tang bo kalau nong dam ta ka sinong dam ta dong song sinong ga jongi lagi jing kerku di pun yo yang isi sah mengi senang lu kita dong way nak kita dong berkhidmat mengi rajin kita sohon sisa kita jin tapi apa trisistem sisa kalau long jin ku kita senang dia singi I yang di berkebun ni mau haki social media ru ya kijing tri jong pia ki dong po jong dalam konstitusi ki para pawai lagi pat sibun ki kijing kenduk kijing siam hak ada kelenti naduk bestang kene kedik ke pentah bela inok syrak umdon bepej umdon bekemi la isnai teng haduk bengi hang ne hab la suya par don ke we ke sen ngan ye thu ye pi teng la don ke pesomong bangakran aku wei ke sini pagkakit nang neng iya tay poing neng ur bat jengkit ngahap datem ngaya thu iki negarang pa nomor balai la sino ngakhat prasna mentang la syong ni kadai ke sin ke banangkong kijing ai nagi skim ke bengijo katno kolong kijing keman oh iba ngilai kerpat iban ai hadopo ndrai on nomor bai borberit ndrai ngir ngisal tho ngihun namar ilele ike ke kular pendap ikermen Indonesia kemat ina pendap cucu dekeni gedong dio untuk sorok pedi galait empat don ke don pedon dekeni kedik betsen penengkong dengi kum ke kinok song sinong ke kalenti penkam kene kalong ngimlah kramda ai kublai kerpang yapi batkit bok yang yapi bapinang la bantrai kham ha sisu nak banta keting vet keting biang ni ke snong ngi bat kum ke dong ke than ngi bat kum yur kon stil sim marok away bapin pendap nak banta ka blai ulam ai pi ban siap bat ngi kerman skam ke jing trai ke jong pi kan pen I kidak la sisa kum ke ke for kin don ko ong pi bat trai de ke skim election Henry kita beriu bekeran, nama tang bengi tray gambaret hangner ni sakran, dekat no tam kumpi, apa mi sakrat pihapan keren Henry kita di mau jam, benang kiu susu kam safrang bentit, dekat kerman nang nes keman, boleh nang don kat pi, boleh nang kerkui pi, papin nang lah ban kiu irat hak tray ke jempi, bat komjur ke vision ke jempi, nes keman boleh ni alam ti, bat komjur
iba ila pendap ya kebenta ban ai hang ni ni kemen ila pendap ke kemram ke eipat kebenta jeng ikum dang seng senong ke kebenta jeng ik ni kadai ke jengkit yang kadai jengkit jongi iwei puwei besyong kena kerjaka ladang yang long di bekit kia kata kamut ke jengtim balai kau ngata ladang au dong song song ni dan kam bekit mau ke peniat dekat rok penhap mau halenti jot teng iya ke pedang surok di penbet narot gila kata ada ke benta ke ngikum ke nok senong ni hapan pej ban kmi ban sim ke klik marwai ke jing khoj ke subah ke jing ke pej ke no ke duna ni hap ya pej lam ai berkti ke mon ke diang ni tre nang das kemat bau tau bo ai habu i bengi sumar kalong ke jing kemen bar ke jing kerko ber inang yo syuk mansem banang kenar syuk ki bak hamba bat ke kam crowd nang das kemat te ngam kran sibun te nak yang jongi kum ki pait nang senong dengan ke pendekam ke nekalenti ni ai ku blai pi kerku kerdo pi ba bat kum ju ki rang ba dong ki rang ba senong ki yes security jongi dong ki senong benia trelang da ko wei ke ju komen sem ko wei ke jing tumu kum no benia tei na ka banta ke jing ba ke jing mian jong ke senong ke thau ke jing roi par ke jing suk ke jing kemen nang ne sekman Asuman ai ngu yublay ni kong du pula pela ingin step ni lumlang ne banyak ban berkli ya kini kalenti ke ba nakaleng juga kum MDC layo ban pele hadin ke jingwan u cepat nak sosong di kadong kumangi tip bara ngi tip pada ni baksong moyong ke kisnong bala he ba kisnong ke padang dan kampung ki jing dan kam la ka di kalaj la ka di kalenti ke sengkit la ka di umbam di ke pelalong syak jing dan kam posong potau hadin mangan job kum UMDC au sedang arjar kat kendai ipat ba nang song ki dong per song moyong lawan kendu ngai dong ngelam jok idong lawan ban persngau ya ki jing don kam ke paki ki don kam hang bede bat ke kam hang ni po kas nang tau nakaliak juga kat ke bor ke berit kum UMDC kat ke badan kalat kelenti ngila persyang kat bala ban hirap ban pendit penbiang ki jing kam ki dong ki badan hak ni ke song moyong Hapai dia begini kadong sekaniru nagaliang jokinong song dong lawan nak setir kat pat kijingsan jokinong song jokini kadong sini hapai bede jingdan kam jokini kasrok kabakil aslam gilang nut bah jadi mapitip au sedam arjar kat kendai layawan dan kawan nak lockdown au arjar arpo kamla ban terkam henry hakni ka benai kepala dapat kilawan berpenkenal yang enga pat kai ke bangsul tenat nikpor kalong ba Iran bak ke district council ke ai ke skim jong ke arpuar yang paling bak kata lala ban berung yang ni ke skim hang ni ke cekap ban kuma pi hang ni ke pontai ke tim ladap kadi kerang dia tak phase 1 mengeladap kran lupa ki dong song di kedong ompet la tanga petre ru kan nomla petre tu pekut mak setu skim jogi di skim berit ngin pedap ini kan penting kenapa dengan ong ipi pas phase 2 hang ni kan serung bagi salah ban pendap hadu ke pekut bat kapakap setenat kalong ba ke skim spa skiru menta kala urlong bat hau penai April kat kum mga yosno je kendu juga bat video kalong ba sampai terekam no skim spa skiru penai April hau ni penai ke sekot training ya kilong ba senong ya kita ngilam senong nak bentak no bat terekam ni spa ski da kawan katur kala long ke jimentai kelawan lang beratli ke jimentai la kadai kabede bat ka kayo kam yo jam bat karoi kepar bat kan nyedon kar nak bentak kuwi kam matang apa bedap hakan kisnong moyong ngala sim kia kat kebala nak bor ke jonga bat meta tip ketem jonga MDC dang dan sistem tam kidang pun ki kam bangadi pendap bang skim dan kampai kemat kisnong kadi kam di skim boyo kidan ki poang bawa pendit election kadi kamram ko bangala pendap yaki badai benle aku MDC kamla bersong ti tang ajan election ngan nong tar re siapa situ nyap pendap kamram lejong tegi sultanat pakai step layo pendap kini pat ngai suangi try dong sekini katan ba kini keladi phase 1 phase 2 bin sayo apa ingin pendap hadu pekut nang pendap kini te kuma bila tip ka senong moyong kadang dan skill gue keceka sen gitar insa persyang man petreno itikam tu berasa nomor ba yang iyo ban pendap para khpor babiang bikinang senong kinyo ban pendap kam kelenti kat ke bang i ke ibit ibiang
ngila nadu bang job osnam arjar khana ngam sim ya kemoyong ring leader kat kijing kam snong la kadi apo kijing kam jok samla la kadi kijing kam ki kor pensawa ki dongru ngalai arab kilinti singkien ban penek bam kidon kipung nir ngalale beta kabri banle mndi bang atia sngi yeng rei ngalale kam kat ki bangala makabor jonga bangan pendap mangala persangkat bala banuman ra kilat linti benta kadang don kejekan bi rong basnong ru baginya pek ti kemadan rumah ni katir kadi kawe ka jingdan kam ka bai kun samla ni kadon kam ka bangidangnya perkat no baginya penbek kata barak linti bausna marjar pulai la do play ibet bai ba ibet pinsi i susu kam ki bangan le na ta kasnong moyong haki petak per ban pet kelatur kasnong moyong kapi ke jongi nai ko blei ki khot jongka eksekutif komiti to kantor parsnong pemerintah ki ba matrei kam namta betulun kam ya kabarem ru kepala trestom namta ki kam betulun bangis kam ba hakni si ponawan ginang la ban le pun ki kam hakni kasnong kapi ke jongi kaba kam sngo kaba wan ya ka cikit hanga ka bide baka umbamundi hakni kasnong namar ngila sutu ba kadi kasnong kalau don siap dan kecil ya beri umpam di nomor hapan senia beja kawam sing pengitip kadi kawa kapam langsung kum kipat ba baniti tekalawan ka jingpen snow haki senam belelet no habede bat kini ka jing kertu plat ka senang moyong ka eksekutif komiti ka berem apa ka jing lambat ni pot lawan snow kata habede ba ka jing duna hadian bawan jong baharman ngi keren piang ya kaju umpam mundi hi ka ka senang kaladan kama dan nakal yang jonga hakini ki senam lelet no nakan mau ba ngimti patu por ka kala namla banlong mo ladan ka wot jingon pesno di pamdi nakan mau ba XML jungi ba fondo song kaji iladan ka we ka por ba kilailet satis po sulong mo lelet ste sulong balik pet ek banora ya ka blok 13 nang kwar bat ka moyong cepung khamtam ka kita target ba po hadian bang asimti kum MDC na persang banbudien biang itu keju kalan namang isutu pamden tisu bonwara ko cipi latang dawa ka koy pakatelong de kala pelong ngi bagi nyelet itu por south di kisnong kirong masnong nyelit pet bar jilaya lamru yu minister banit pet yang te ke padon satis po nong patha bar i kala biang ba ka te na kalian ke department ru kio maka discharge kala biang ba klabit ba re ke bakun pa kalong nang no skim dio gila persiang atau por ban keren mat bor sarkar bede bat kan skim no central government ka rusit pengitip ring situ bamla su ban perung itu ring ong ni kiri engineer bat you PWD PhD minister ong ai kamat ya ke jing penbet na kalian ke department makan pet jing kam hak bede skim kan sepet resultana pada kini sistem belalet no hadian ba ka mulai real declare hapo kan ka skim sispas ni tinggilalong Isensa setahun rolala banyo, lalong ibabet banyo naka Jaljiban Mission. Kumba pitip mentah ke Jaljiban Mission kan kut mentau senam. Kani ketika last scheme, apakah state government kejungi, pakadrung ke Jaljiban Mission namar langsung senam kelade ke bukut, kelawan sek MP, ke sorkar kami kalau ba suau arpolai, hapan pendap ke scheme apakah jela Meghalaya. Bahkan ni ke scheme mentah katkum justru juga kelade ke last scheme. Janganlah persang lah terstem rekat bagi nang alam senang bagin teruk ini ke bahkan rung be kacar Jaljiban Mission bahkan rung jadi benrung rada rung mentah kamut kemoyong ladu jikerman manyo umbamdi nomor hak festival khamrung kemoyong hari ka sultanat menen kesingi mo ngapun irong masnang ya bara irong masnang PhD minister laong ba ka skim moyong kalar ka Jaljiban Mission kalarung mentah kalalong kam mentah sepentri kam bat kata sultanatnya bagan yo snow nomor ngelayo snow pelat ikinong song baglay tingko pelat ni jinge beri kini ka jingnap kam kini ko nalor kini kilinti ki pangilai nalor kiwi ki pangilai ka bangata sultanat menen bu funi du PhD minister panitu baka Jaljiban Mission pomoyong mental arung layo approval na Delhi ban state approval bangin sependek peta ban bu ngonong de kajingwan bu ni mau nong rem ngani tu ipi mendai ban suan bu tong mau ka kam kan long kuma play kuing cakai ke Jaljiban Mission kelarung ke motor larung mentah mau yang kayo hadian mengiap katas nam gila tristam bagi nang alam senang bagi yo ikini ke ban ngalalet berbuar siki birokrat lalet siki minister ban pentikna nomor bakati ke lastat ladam la ban perung ni umdan tisu kamoyong
kelayo yang kini skim bat mentah ki penyo je mentoy nak kini ka jal jiwan mission ko PH minister men lo eta de pun kerpak he ka wong ba pil atres tom kata bat pi bikin nang lam sinong ngala dalet de ceka mentah kini ko kala long bat ba pin sayo hayeng bat ko ju pi kam de su kini ko sing kini ko ko pon nap selo ya ka bang ladap yo ke cingya so tu jimut lang bikin nang sum stay bikin ai yo pa kelayo kenu sir nak ki bo pa lan lewan bi rumah di rumah si Pajlan yang sayo. Dengan senang penbet ya kini tayo. Habis kini ke kampung bangis kem makan skim salah peteri kampung kini orang kumam di kod. But gidang dan pun sekecil perkat nak kita kalenti skin ki footpath ki bangidan kam repair. Sekali kalanju ya kata orang ngadang dan skim arwara pulai. Ya kebangin nang lah ban perungsu box nang moyong bat. Nga community baladang apoilis katong sa marjar pulai rapi pajba pi penklan ni kapor ketunga PCI kecing kelak penwan hang ni senang kecing temu kapa ngadon baterai kerpang tak ni balang tu hari tuar ni IT mah pasim sudah pasim kapta balang IT no gini leti ya kesenong kan dia pun kap boleh sebuah oh ya wah mah